Jadi doa salam arwata. Gabi majalah oras mulai tema di bona subuh nami las roh nami di partikenon nomor sipasa sangaban di ita nomor dongat tubuh peparne puta toga papahan ujalo kami ma pakkatenon di bagasan uduk do serek ni roha do non nami so katanis dua bers ni gaja di rura pangaluan bolo marsuru raja na ikut doloan asadapo akap pangomuan nunga sada tahita sada rohata orang masuk katanis dua asal sada silopa gadung dua silopa puli usada kita lamanise biar orang yang berutang raja manula sudah minta rapotan lihat deh gabe majalah oras oke diamu raja di dong sautan nami asal sada hadat tamang kata nina dua nama do indalil durung utara kota-kotana isada ulau isada boru isada jutut do nama dong sautan mas suara mamu raja dong sautan nami. Jadi menurut kita bersahutan, harus ada juga doang hak kita bagi besar taima tu kamu kesahuan maka kau tu berdoa karena menulang pada taima itu. Kami majalah oras dia murah jadi nomor sultan nami. Oke deh aku apa kudun lakin yang nomor kopi di itu nomor dua deh. Yang keburu nami. Gabi. Gabi dalam oras kamu bilang nami keburu. Di pariban nami. Nama anak dari raja ini. Dia. Mulai hati mak. Jadi gawe majalah orang sanggup. Gawe tenang. Padahal pergi. Langsung ini tuh udah sertifikat kerja nabi dong mas Sauta. Nah, jadi berkata. Moda temati ang unang tutun namin, marga Mandulang. Pinaligator, butang-butana, isa daw kita. Alay sulong namin, asaboy, kita pagpang matanihin kumatanihin. Asik pagpang marsitong mo na nagpakatayo. Haguma ako na tutun namin, nalahoman, mga dusi suku-suku ni imana na yung bilawgan na napapakpan. Doon po di maamin, siya natutun ni Huta. Wala din. Ya memang boleh ada mak kira dari mas Sauta nabi. Namanya mak tu lah. Ada jadi mengajar sesuatu pula. Gawe majalah oras. Jadi mak katanya kita nguru. Gawe tu lah. Perjulu mah kadok mulai ada kunduhan terdenggam bahasa di denggam bahasa na dong asli rohana di tahun saluna. Oke yang menguru nungamar kumuhita digagas tanah marapang namar gulon digonggong nasa pangisino bagas pangalapas sangat pangalapat dua sinamak terwata jalan nga bos kita dinamangan si panganon na binon na yung burung disido kadina disido kadona disido daina disido nang tamuna kata disido don nami bakot nomor hatong mana dia gadat di robian oras mami na mga ton dumasika na dia mo na mga liya jolo ninangdang go asa ninunong sejolo pinangan do asa sinukum na manukum mami yung mga kamangkuru dia mah bubuan si panganong masak nang tapersolioni asa takas mamangkuru nami babahon dia do laklak na dia do nok na dia do hatana dia di dok na taringo di bubuan si panganong do dia romo takas mamangkuru mamangkuru Gawe matutup tulang na bunso. Mulai atin mati Tuhan, mulai atin matutulog di kita sa loob. Binaruha kami sa puta kami to kasto na ng Rajay. Iman pun mas makalawan ibagasan hati basot. Nang Rajay pe sa loob na doon. Akka na nyotang niya hula namin. Ang ruli mo doon sa hutan ni hula namin. Kapot namin ibagasan hati basot. Nung ahudong kita Raja nami, yatas nila kitiyak. Ibagas na marapang naman buwalon, ibongkong na sa pagisina. Asa tiyarma tutup ang gabi yan. Tiyarma pakura sa pinalon. Kita na yung law marbulan. Jadi naman kung matutulong Rajay, karsingo di situbo di si Pangano ng paparsaulion ni Raja namin. Dido Rajay, nung kasagat mangan. Nung kasagat utog mangan sagat marlopan. Yalan so buwas ni Rajay, magiti ay siniyukiyo natin buwan namin. Mula kami madok Raja namin ang napura na gusto ng Raja ita singo di si Pangano na susadian ng pagkumahami. Mula tumpe sumani Raja namin na gusto ng ipatikyan noon na gusto ng pagkumahami so madala namin pasangapon Raja ito. Ito si Raja namin na magkulit. Mula tumpe na magkulit namin Raja namin ipatikyan noon
ima dan nami kasobat pula dari sekat teman dihulu. Asa do kunjulun naron raja nami patuban nami lalu mehe lalu bengka to be patuban nami lalu beraja. Jadi raja nami dihatan si bangano ngani suku di raja si gabi-gabi si oras-oras ni raja nami. Mula tema taruh tuduhan tamar di kampasai si gabi-gabi si oras-oras dobe di tahun selanjutnya. Anggi masih rohani tuatta saya ditebay mamu akka persaudian di pasu-pasu ma akan ada di tangan muna tujuan dari on asa dohon songkat di dua bunane kulima dulu di stabongan saya dorong matong dia awak kanauli luju-luju ma dia unang akka pasamotan ador rasul tak kasih kami amang buruh nak kening usaha kami do dekke awalas ni roh nami amang buruh nomor usaha kami dekke tiu-tiu dekke si mundur dekke sahur dekke sahat dalam nami menghidup teribata ang giyak mak tutiuna panggabian tutiuna dia munang ngakapar orasan rak mundur atau kamu tuduluan mancalahi akan uli akan adenggani jelas sahur atau kamu di pasu-pasu tuata satu nasahur dua atau nina dua-dua nama doa amang guru merakut na uli mardong atau naringgan siakutna songna hudul sudurna songna mardalan takas uji purba takas ado jua kola si takas di panggabian perasani tung takas mamur nami marbuah tidak bodian oleh ate matutulad tulang nagurju di nama manak kasih ma rajai taksingot di situ di panggabian perasani ada orang tua di sini raja nami berdulu majo buat manajer kami imadekke nang pinasahan rajai na kabo ubah kami imadekke na pinasahan ni rajai Tuhani pergilen muna merga muna dia matutulad sa mga dihatawag ni rajai imadekke sahat dekke tiyo dekke sulu ang giyak matudulo na natutup so muna isaka pa ni rohan namin at asawad na uli na rin ka lalaw sipatupan namin imataslimot tunay ng lao Guru ni rajai nagabi parumain namin anak namin nagabi na muna ikahi na sila ima naing patungkot patungkot sa ripeyon asara duduk tutulog kami dito na matungkot tubo na magpuro duduk na matungkot sa huta. Jadi nawar hata sinawak may dati waktu usaha ada yung bro gabi sa oras jadi yung bro nggak fitu lili nami kawan juga nami uli di pinami ada kamu lama dulu nami lama gohi ke nami oke yung bro pasat tamu masih di gudang asat kelas roh nami saat tamu mah tiga mah horbo lobu asal barang tiga barang gua mas dok perak dok ringgit sedih suara asal berada di hamil nami asal tamu masih di so bilang ya memang bro atau masih saya sini orang bilang ya bisa orang gak bisa orang budimak Walau balita dia gabion ni kami mereka Manila tapos saya taku bahagi raja kami alai mulutung siap panggilan kami pas ada kami mai raja nabi panggilan ni raja ini sisa 5 tahun 5 kami raja nabi Rabu binulu ima soluna ima holena duguti kami raja nabi gabi majalah horas amang guru na berju Rabu binulu be ada duit nabi bukan yuta jadi oke menghidup gimana hanya teh ya yang baru nahuli di ada duit alai bola sendiri dan bodoh be terus aku panggil be teh kalau panggil jo paniroyo jo tusu nami terlalu bima tusu yang pangnobat itulah jadi perjulu majo tusi jalo bara Jadi mulai tema molo si jalo bara gabi jalo horas ma sepuluh binuli mana sida. Jadi mulai tema di seluruh masyarakat ada kita lama ngurui panggilan ni ang burta. Jadi apa ang buru? Amang buru raja. itulah Nunga suli kami manulobi di panggilan munay. Alay suli marpanggiluan udang macalo din na amang buru. Jadi siya lani amang buru takas dulo kami daw tunok do TV. itulah Rak masjid susam maita. Taringot tu siya de amang buru. itulah Jadi nak kening ngau bagi doa begitu. Korbona lebuna hudana rigitna do masna.
ngalengkap do bagi doa kami alai roh hatane mangguru pasada kami ma marhitiring istu suara gabi jala horas ma las roh nami bulu boyo mangguru panggilan nami unwai gudang men nak 70 juta mangguru Gabi ba Irajoy? Siya ito kami Panginoon namin. Ngayon naman tutulang. Ni Panginoon ni Rajay. Kasi kung bilang-bilang ng ulihataan ni Rajay. Boy, ipasat kami 5 juta marajan namin. gabi majalah horas na uli matutu ngamaran Brazil 5 juta mate mangguru Gabi ito lang. gabi mantu Duduk roha, ala korok sopigan kita di zon, di kita nomor tubuh, terlebih 5 bulan sunan. Baik kamu jual di semua nama. Jadi nuai kue kita sunto nate. Ngadi Panginoon parhatata. Nata paraja makadai 70 juta. Alai birokrasiga 5 juta. Sonari di pasar kita. Nunggu 5 juta ingat pangnopat. Doon si Moroho, doon si Zalo Bebaribat. Ate, asa takasakas. Asa mereka suara muna. Jadi naridok desi alanang mamuka pardong sarifi do pariban nami dok rohak kunian yang kecil ditinggalkan, yang besar dikurangi. Jadi ada dapat dame marsubut haduan unang adopsi pikiran lumau di pengantin. Dok nami soal sinamot do sirohani 100 juga habis, 1 miliar juga habis itu. Tapi nggak ada gunanya 1 miliar kalau besok lusa hancur itu keluarga. Dorah nami nih an. Dan apalah nama gadis buruh kamu tempat zaman bulan. Kamu peman dulu lah tuh. Elek kamu tok 2 bulan tentu. Ngapa dohu itu 25? Ada kok masuk sedih sa kamu. Molos ya kami ngahurangi. Iro. Oh. Terdok kema. Ngahurangi. Ayo kok kamu nekingan 25 kan? Oh lo. Mulama dok dak 25 be. Alat peding do martol tusi. Oh, dang boy be maraha. Jadi mau lomar apalagi di sana yang jalakon ada mah 3 kakak 160. SD 120 gitu. oh bang. Apa yang mulai perjabuan persau udah do inang bawa nahin ada. Binoto nih. Jadi daftar dok kami Raja Nami. Sadok malom marga Monblanc. Gabi majalah horas, mana coba? Jadi gabi majalah horas. Ibadah. Gabi semua nabi perasaan di guru kita nang tolak nasi dengan dokter. Porotu kita porotu sak. Iya nomor beriba. Jadi oke kon tunu raja ni nang sahutan nang pasal. Dus di rumah itu, mulai dus dia para berburu kita sudah mulai. Jadi jodoh negara kami, jodoh sahuna Panginoon namin ima, betul-betul makatokaan nakahakai na sebelum na inapan berusaha baik betul lah. Karena roket bisik-bisik mungkin walaupun tidak sah, ada kalau roket tu bisik nagelek antara kedua belah pihak para berburu dekat di ulah nasional. Soalnya makan dirosakkan yang berusaha, asal mata malah teman. Gabi majalah horas. Raja ni nang lagi. Nunga malihat lulu kita seluruh na. Jadi nunga bui dapat rohata sulit deh. Ay kurang laut terus niroha segan nasau. Jadi oke mangguru. Gabi tu nak. Nunga di tiroi dong sultanani wama asauli dengan sikat pakai tahun sori nama keraja di bulan nami. Jelahan bisa tolong Malaysia mangguru. Atau jadi itu baru nabi dokter mata di sini teh. Nabi nak boleh nak ngirme nak sih atau nota tu kerja udah kan. Yang soal 5 yang di kerja rumah sultan. Terus baru tama. Nabi nak boleh tang yang 5. Jadi betul aja nabi. Jadi nunga sada wata teh sada taita. Jadi gabi majalah orang sama guru. Jadi tu lah. Atau mamang guru nunga satu lebih selalu namang guru. Ini betul lah. Akan nabi nak boleh ditang yang mak. Siratang namin, iba sinabot ni Bawang namin, guru ni Raja. Gudang na 10 juta. Jadi, pasatong namin ma, iba't kikino, sudah di gudang na siya juga. Anong ma, dia naman, tanggungin na ulang pasatong namin mo si Raja.
Orang ngomong Dapat tuma udah teh. gua mengguru bilangan nabi lu bos. Atar semua nasi gorengnya ditutupkan sama tulang hati buah. Kalau tadi tuh raja. Guluwin ko na lang ko dyan mo ang puro kapasarero sbiru. Tarang polisi judiberi so daw. Pastor ako. Jadi tulang ko lang sama. Oh, nung ko api ngawal laot, to di ko tanang ko ngaman do memang. Asli ko na rumo. Asama na din mo. Jadi tulang. Ay soman kiri kanan ni ba pengawal Ay do kinsan. Sere do tuwa pengawal liya ang buka. Jadi yun, tunggu berraja do natin. Roma. Sinamot siya juga deh. Jadi ada sobat sahak ka na ulian na din pala tayo ang ulo. Gabi tulang. Dulu kita sahak na do. Tuh, wala sulit deh. Gabi tulang. Terima uang banyak-banyak. Dan ada beli mobil. Iya, mau dikasih sama mama ini. Beli mobil. Apa langsung cukup dulu musik. Jadi oke nang Bagus-bagus. mengata jari di zon sinawak di bunta. Lasmarawat Tamanjaro, gudang na siya juga kelurabi. Ada nina dua mandok, sikat dua, na saya kedua, na tulu kedua, gudang kedua kono. Hemat. Merasuk kita kembali. Horas. Jadi horas na jalan-jalan, gabi majalah horas. Sinawak ng pinasahan mo ang mulu. Gabi tulang. Nung alas rohan namin, marunong ng pagdinami. Ang giyaw di patulus, di patirutuata, ulaw nasa sa kabile, ang mulu. Gabi tulang. Sinawak na pinasahan mo noon, kung pakai hamil do ringgan. Iya betul. Sa doon namin ka, so kata ni dua. Asa beritang mabagagan ng dagos daluan. Arit terugan, hindi ka na kong anong matakas kita masih kau laluan. Oke yang ngomong namin, asa doon pang madugudugo ni Loko. Ador lagi didugudugo ni Orko. Nang seorang madua mamu, beri kau satu nomor ini, satu nomor nomor. Saat ni Soluma satu hotel. Nung saat di saat kamu, patujulong ni sinamon ni guru namin. Sesahat may daw sa luna, leng mangulo, satu magabihan, sama berkata. Di yung guru. Gabi tulang. Nung nilihat kamu, tentu, anong do Panginoon mo di ang guru. Iba na betul tulang. Nung ako pasat kami be, di kasi namo ni guru nila sih. Jadi, namang ilo mahami mo sa tulang.